niki cyateye gusubira inyuma indege ebyiri za Rwandair zajyaga i Bujumbura. Hanyuma reka ari nacyo tunaheraho muri rusange turebe ikintu cyatumye indege ebyiri zajyaga mu gihugu cy'u Burundi zaje gusubira inyuma, byatewe n'iki ako kanya. Amakuru avuga yuko ingendo ebyiri z'indege za Rwandair zavaga i Kigali zahatiwe gusubira inyuma muri wikendi ubwo ziteguraga kugwa i Bujumbura, nk'uko ikibuga cy'indege kibitangaza ngo icyabiteye ni imikorere mibi muri system nshya yo gucunga umutekano mu kirere iherutse gushyirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye, byongera kandi kugaragaza impungenge z'umutekano w'abagenzi. Abagenzi bari mu ndege zari ziteganyijwe kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru berekeza i Bujumbura bagize umuhangayiko ndetse ntibasobanukirwa neza uko ibintu bimeze. Buri gihe indege kandi yabaga itangiye kururuka, bigaragara ko ari ibintu bisanzwe mbere y'uko umupilote afata icyemezo mu rwego rwo kwirinda cyangwa se cyo gusubira i Kigali ku kibuga cy'indege yaravuyeho. Ibyo byagarukaga mu Rwanda, abagenzi bitabwagaho na Rwandair ibaha amacumbi ndetse n'ibikoresho, ariko gusubira inyuma mu minsi ibiri ikurikiranye byateje ibibazo byinshi cyane. Nk'uko amakuru aturuka mu begereye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye bitangaza ngo ibi bintu bifitanye isano no kudasobanukirwa neza system nshya yo gucunga ikirere iherutse gutangira gukoreshwa. Ibikoresho byabanje kandi ngo byatanzwe n'amasosiyete y'Umubirigi biherutse gusimburwa na system yakorewe mu Burusiya. Uko amakuru abivuga, imikorere mibi kandi yabanje kugaragara yatangajwe irebana n'icikagurika rya GPS, kimwe mu bintu by'ingenzi mu kuyobora indege mu gihe cya nyuma cyo kwegera ikibuga ndetse no kururuka. Iyo mikorere mibi gutyo rero ngo ishobora kandi kugaragaza nabi inzira, bikanabangamira kandi imyitwarire y'umupilote. Umwe mu bahaye makuru Radio RPA dukesha inkuru yerekana ko uku guhungabana bitabaye ku ngendo za Rwandair zonyine. Isosiyete y'indege ya Tanganyika ikora ingendo i Burundi nayo kandi yahuye n'ibintu bidasanzwe. Rwandair yafashe icyemezo cyo kwirinda, ihitamo kandi gusubira inyuma buri uko itabaga yizeye ko indege zishobora kandi kugwa neza. Kuri uyu wa mbere ushize indege ya kompanyi yo muri Tanzania yarakomeje kandi iragwa nubwo yari yatakaje signal ya GPS, ibintu kandi byashoboraga gushyira abagenzi mu kaga. Mu gihe habaye rero guhungabana kw'imikorere ya GPS byivangavanga cyangwa se bicikagurika, uwatanze amakuru asobanura ko icyo gihe indege ishobora kwizera ko igiye kugwa neza umuhanda zigwamo, nyamara yawutayeho metero nka magana, ibintu bishobora kandi guteza akaga mu gihe cyo kururuka nk'uko amakuru abishimangira. Biravugwa ko isosiyete y'indege yo muri Tanzania yanavuganye n'ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura kugira ngo ihabwe ibisobanuro kuri imikorere mibi ya tekinike. Kuri iki cyiciro nta tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'ikibuga ritanga ibisobanuro kuri ibi bintu byagiye rero biba cyangwa ku miterere nyayo ya system nshya yo kuyobora indege irimo gukoreshwa kugeza amagingo angahe. Ibyo rero ibyavuzwe agato mbibutsa ko ibyo ntabwo twabihuza n'imibanire mibiri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, kuko uyu munsi wa none igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo birebana neza. Reka duce imasisi gato mbabwire ko umubare w'abapfiriye mu birombe bya Rubaya ukomeje kandi kuzamuka. Umubare w'abahitanwe n'inkangu yabaye ku wa gatatu tariki ya 28 Mutarama mu gace ka Kasasa gacukurwamo amabuye y'agaciro muri Rubaya, teritwari ya Masisi, umaze kugera ku ntera ikomeye cyane. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatandatu tariki ya 31 Mutarama, imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Amajyaruguru n'amatsinda y'abagore bavuze ko byibuze hapfuye abantu bagera kuri 300, naho abagera ku 100 baburirwa irengero. Mu guhangana n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe, iyi miryango irasaba ko ibirombe byahita kandi bifungwa ako kanya. Iyi mpanuka yatewe n'isuri ikabije yashyinguye amagana y'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo ndetse n'abacuruzi, kandi abagore ndetse n'abana bari aho hantu. Benshi mu bapfuye batwawe n'amazi y'imigezi ya Mumba, Oso ndetse na Rushoga, bituma kandi ibikorwa byo gushakisha ndetse no gutabara bigorana cyane. Kwirengagiza byimazeyo amahame yo kurengera ibidukikije. Kuri Terasfol Mitondeke ni perezida
buhuzabikorwa bw'imiryango itegamiye kuri leta muri teritwari ya Masisi. Aya makuba byagaragaraga ko azaba yatunze urutoki ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro bwa gakondo butagengwa n'amategeko ayo ari yose agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Congo Kinshasa. Hanyuma yabishimangiye agira ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe by'amabuye y'agaciro cyane cyane kuri perimetre ya 4731 muri Rubaya burimo gukorwa nta suzuma ry'ingaruka ku mibereho cyangwa se ku bidukikije. Turasaba ko hahagarikwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe mu turere twigaruriwe kugeza igihe amategeko azongera gukurikizwa. Aya makuba aheruka aributsa inkangu yo muri Kamena 25 muri ibi bihe muri birombe n'ubundi yahitanye abantu barirwa mu magana. Nk'uko rero amakuru menshi abitangaza ibirombe bya Rubaya biri mu gace kagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FC23 n'isoko y'ingenzi amafaranga akoreshwa n'uyu mutwe wa M23 kugeza magingo aya ngaya. Gaje ko ibiganiro bikomeje kandi biri mu nzira nziza. Leta ya Kinshasa ntabwo iremeza niba yitabira ibiganiro kandi ntiyasubije BBC ku kibazo cy'ibi biganiro bishya. Umuvugizi wa M23 we yemereye iki gitangazamakuru k'intumwa zabo ziri Doha muri biganiro byatangiye ku cyumweru. Biteganyijwe ko muri biganiro bishya habanza kurebwa aho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bari barumvikanyeho mbere rigeze, ni ukuvuga protocole ya mbere n'iya kabiri. Iya mbere irekeye guhanahana imfungwa z'intambara, iya kabiri ni agahenge mu mirwano ari nayo igoranye cyane, ndetse n'iya mbere ku kijyanye n'imfungwa z'intambara M23 ivuga ko muri Kamena no mu kwezi kwa gatandatu ishize yahaye leta izigera ku 1400 ko itegereje ko leta irekura imfungwa zigera kuri 700 nayo yasabye leta. Muryango wa Croix Rouge niwo washinzwe igikorwa cyo guhanahana imfungwa. Haracyari izindi protocole rero zigera kuri 3 zo kwigaho muri ibyo biganiro, uretse ziriya ebyiri mu zindi harimo yerekeye ibibazo by'abari mu kaga, ni ukuvuga question humanitaire, birimo impunzi n'abavanwe mu byabo. Muri yo niyo hazigwa ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi biganiro birimo kuvugwa rero mu gihe mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo hakomeje imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'abarwanyi batwirwanaho bakorana na M23. Hanyuma babwire ko mu yari makuru mu buryo bw'incamake tuhite tujya ku nkuru yacu tugeze rwose muri aka kanya kuri Madame Agathe Kanziga. Babwire ko umusirikare wari uvuye mu butumwa bw'amahoro yishe umutoza wo muri gym wasigaye yita ku mugore we. Akababaro ni kose ku batuye mu gace ka Umoja muri Kenya nyuma y'urupfu rwa Afi Migasa wari uzwi cyane nk'umutoza wa siporo mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa se gym. Migasa wari ukunzwe n'abakiriya be kubera ubuhanga n'ubwitange mu kazi. Yagabweho igitero n'umusirikare wo mu ngabo za Kenya KDF wamushinjaga kugirana umubano wihariye n'umugore we. Amakuru atangwa n'abari hafi yaho ibi byabereye avuga ko uwo musirikare yaramaze iminsi avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia, aza kumenya amakuru ko umugore we yaba afitanye isano ridasanzwe na Migasa. Bivuga ko yamukurikiranye amusanga mu kabari kagurisha inzoga muri Umoja, aho havutse makimbirane yahise rero akurikirwa n'imirwano ikomeye cyane. Migasa yakomerekeye muri ubwo bushyamirane ajyanwa kwa muganga ariko aza kwitaba Imana ari kuvurirwa muri ibyo bitaro. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Migasa ari mu kazi ke ka buri munsi atoza umwe mu bakiriya be imyitozo ngororamubiri. Abamuzi bavuga ko ayo mashusho asigaye ari urwibutso rw'umutoza wari ufite impano idasanzwe kandi wafashaga benshi cyane mu kubaka ubuzima buzira umuze. Urupfu rwe rwateye intimba abakiriya be n'abaturage bo muri ako gace, mu gihe inzego zishinzwe zatangiye kandi iperereza kuri icyo gikorwa kugeza magingo angaya. Ni mu gihugu cya Kenya. Ikaze rero muri aya makuru ndaje kandi mbabwire mbere gato yuko wenda ndasoza iriya nkuru ivuga kuri Agathe Kanziga, ndababwira ku cyitwa Precise and Universal Launching System, n'imbunda itunzwe n'u Rwanda rwonyine kuri uyu mugabane wa Afurika. Yitwa PILS cyangwa se Precise and Universal Launching System, yahoze yitwa Lynx. Ni intwaro ya rutura yohereza ibisasu bya rocket byinshi cyane icyarimwe, yahimbwe kandi ikorwa na Elbit System, cyahoze ari inganda za gisirikare za Israel IMS, kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Israel ndetse n'ibindi bihugu birimo u Rwanda,
nk'igihugu rukumbi cya Afurika gitunze izi ntwaro. Gusa reka tubanze tuganire kuri inkuru yo kuri Madame Agathe Kanziga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yari yagaragaje ko ndetse avuga ko agaragaza ibinyoma byuzuye mu kiganiro cy'umugore wa Juvenal Habyarimana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire, nyuma yo kugaragaza ko ikiganiro giherutse kujya hanze cy'umugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga cyuzuyemo ibinyoma no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Tariki ya 31 Mutarama 2026 nibwo ku rubuga rwa YouTube hasohotse ikiganiro Kanziga uba mu Faransa yagiranye n'uwitwa Willy Kabera mu mwaka ushize. Humvikanamo ubuzima bwe kuva mu bwana, urushako rwe n'ibikorwa byaranze umugabo we. Habyarimana yatangiye kandi kuyobora u Rwanda tariki ya 1 Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Kanziga yasobanuye ko bafashe neza Kayibanda kuko ngo umugabo we yamwoherezaga Dr Akingene Emmanuel ndetse na Colonel Risagatwa kugira ngo bamwiteho. Amateka agaragaza ko Kayibanda Gregoire yapfiriye ahantu hibanga yari afungiwe i Kabgayi muri Gitarama tariki ya 15 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu. Kuri Kanziga, Habyarimana yabajwe n'urupfu kuko yahoraga amwohereza umuganga we ngo amuvure. Ni ibintu byamutunguye rwose. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko iki ari ikinyoma gikomeye cyane kuko Habyarimana atigeze afata neza Kayibanda n'umugore we witwaga Verediane Mukagatare Kayibanda, kuko ukuri ari uko yabicishije inzara kugeza bishwe n'inzara nyine barapfa. Madame Kanziga yerekanye ko Habyarimana atagize uruhare mu rupfu rw'imfungwa za politiki Gitarama, ahubwo ko byamubabaje cyane nyuma yo kubimenyeshwa na Colonel Toneste Lizinde anakira imiryango yazo mu rwego rwo kuzihumuriza. Minisitiri Olivier Nduhungire yatangaje ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki muri Repubulika ya Kabiri bwakozwe hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na Habyarimana ubwe, kandi ko yirukanye imiryango y'abishwe aho isubira aho ikomoka. Ati birazwi neza ko Habyarimana ubwe ari we watanze amabwiriza anatuma imiryango y'abo banyapolitiki bishwe ihungira muri Perefegitura yakomokagamo ibuzwa ku mugaragaro gukandagiza ikirenge i Kigali. Madame Kanziga yavuze ko Ababiligi aribo bahisemo kwinjiza mu gisirikare abakomokaga muri Ruhengeri, Gisenyi, Byumba na Kigali. Ati ibyo kuvuga ngo Kiganduga icyo gihe bari baje ari abasirikare cyangwa se kwiga mu ishuri y'abofisiye, ntabwo umuntu yavuga ngo byari Kiganduga, sinamenya kuko ati ibyo n'Ababiligi banabikoze. Icyakoze yemeje ko nyuma ya kudeta cyangwa se ry'ubutegetsi yayobowe n'umugabo we mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu hagaragayemo ubwiganze bw'abo mu Ruhengeri na Gisenyi. Ku rutonde rw'abasirikare bakuru yatanze bariho icyo gihe batari muri izi perefegitura barimo uwitwaga Ruhashya w'i Kigali ndetse na Simba w'Igikongoro. Uyu mugore yavuze ko nta zindi nzego zagaragaragamo ubwiganze bw'abo mu Ruhengeri ndetse na Gisenyi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, haba muri